Wowe ukurikiye Bakenyera TV tugiye kukugezwaho uko abayobozi mu ngabo z'u Rwanda bagiye bakurikirana se cyane uko bagiye barutana. Uwa mbere aba ari umugaba w'ingabo w'ikirenga, akaba ari n'umukuru w'igihugu. Akaba akunze kwambara ipeti rya CIC Command in Chief mu gihe yambaye umwambaro wa uniform. Iri peti abenshi mwaribonye mu myitozo ya 2023 yabereye mu kigo cya gisirikari cya Gabiro. Akaba ari imyitozo yari yiswe Exercise Hand in Patch, akaba ari imyitozo ibihuriweho n'ibyiciro by'ingabo z'u Rwanda zose, yaba izirwanira ku butaka, izirwanira mu kirere ndetse n'izindi ngabo z'u Rwanda. Naho umuyobozi wa kabiri aba ari minisitiri w'ingabo. Uyu minisitiri w'ingabo dufite ubu akaba yitwa Major General Juvenal Marizamunda. Uyu akaba yarahoze ayobora ikigo cy'igororero cyangwa se ikigo cy'imfungwa n'abagororwa. Umuyobozi wa gatatu aba ari CDS, Chief Defense Staff. Uyu akaba ari umugaba w'ingabo z'u Rwanda. Kuri ubu akaba ari General Mubaraka Muganga. Uyu akaba yarabaye chairman w'ikipe ya APRFC ndetse aza kuba umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka za infantry ndetse aza no kuyobora diviziyo ya mbere. Umuyobozi wa gatatu se cy'abayobozi ba gatatu bakurikiraho aba ari abagaba b'ingabo. U Rwanda rukaba rufite abagaba b'ingabo bane. Umugaba w'ingabo wa mbere akaba ari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka arizo bita infantry, ubu akaba ari Major General Vesa Nyakarundi. Naho umugaba w'ingabo wa kabiri akaba ari umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira mu kirere Air Force, akaba ari General w'inyenyeri eshatu, akaba ari Lieutenant General Jacques Mupenzi. Akaba umugaba w'ingabo z'inkeragutabara izo bita za force, ubu akaba ari Retired Major General Frank Mugambage. Mbibutse ko Retired aba ari umusirikare washoje mu gisirikare cyangwa se washyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Akaba hari n'umugaba w'ingabo ushinzwe iby'ubuzima, ubu akaba ari Major General Ephraim Urangwa. Hakurikiraho abayobozi b'amadiviziyo, dore ko u Rwanda rufite amadiviziyo ane nayo tuzagarukaho. Amadiviziyo akunda kuyoborwa na Major General cyangwa se Brigadier General. Dufashe nka diviziyo y'amajyaruguru iyobowe na Brigadier General Pascal Muhizi. Naho nka diviziyo y'Iburengerazuba iyobowe na Major General Nkubito, Major General Eugene Nkubito. Naho urundi rwego rukurikiraho ni urwa Brigade, rukunda kuyoborwa na Brigadier General cyangwa se Colonel. Urwego rukurikiraho ni urwa Battalion, rukunda kuyoborwa na Lieutenant Colonel cyangwa se Major. Urwego rukurikiraho ni urwa Company, rukunda kuyoborwa na Lieutenant Colonel, Major cyangwa se na Lieutenant. Urundi rwego rukurikiraho ni urwa Platoon, rukunda kuyoborwa na Lieutenant cyangwa se Sous-Lieutenant. Naho urwego rwa nyuma akaba ari urwa Section ruyoborwa na Sergeant, wa wundi muzabona ufite utuvi dutatu. Mu gihe waba wanyuzwe n'iki kiganiro wakwandika comment ugashyiraho share kandi ukanaduha subscribe muri comment, ukaba wazatubwira ikindi twakugezaho. Iyi akaba yari Bakenyera TV.